kiambiriria ngwaci nyingi ukoretwo ugicera mashinani ukuma niki uthomete mathina maria ucemanitie namo mena bururi wage mathabari ni ria ukoretwo nacio kiambere ni kwaga wigucano yo thina muno menete wigukuguo area no yetu anakio ni rutirite ukorwa ngiria kureta andu bamwe atongoria na tonathonge mate bamwe wananchi mate kwa bamwe na akwa nitukwenda kuthie kura kuongera kuthie thabari ndasha no ngia muthi mwenge akiniongera kuthie wenga mothie lakini ukanoga so the best ni kuthie twi bamwe tunyitanite wigucano wandu onthe. Mr. Speaker, koretwo rwario ruria roima Embu Tharaka-Nithi na Meru ni rumwe ati miena ino ikoretwo itiganirio kwa ihinda iraya na ni ihinda mwambiria guthiminda urumwe wanyu. Feeling ino ikoretwo ho kwa ihinda rigana atia na niki kahinda-ini gake ronekana tari guo iroimira na hinya gukira riria ringi no matwire guo kumate kavinda karacha muno no andu makauga tono ende ciothe ni wega kunyitana tukanyitania nigetha tubote kuona gutwara bururi wetu na mbere kugute kaundu karambirio riu uguo uboro wake rwitwa unity nundu koretwo wiguo kavinda monthe no nikio turauga gutenge tutekwigucana riu uguo tondu ni kuoneka andu amwe no wa east wa irathiro wa kirima ati ni mauga ni makwika no makwenda utigitukathiri ni gutukugukana akorwo tutora twekindu kimwe no ngia tuthie na mbere gukorwo twekindu kimwe na ni ujuwira ni ngwera kuruta wa kwamba kunyitithia kia mwisho kuma kuri ni speaker ni tukuonete ugithie county-ini cia Mount Kenya East kuria gwitu Kiambu Murang'a Nyandarua tugakuona ri ugikumburi boro wa Kiambu kuni ta mucie ndora kugo no ko bata ucere yeta ino uguo iria ngoretwo nacio kuo uguo ni nyingi muno lakini tende ciothe maundu agenda atangacite ninaona political move ino yaku ni hutitie andu ingi na njira nyingi na kuranjia gukorwo na kamuhu ati nimekwambia mubango wa kuhagura speaker ni undu ringi ungiguthingithia kaune kaundu kanini ne urio kugeria na Jumatatu ruyu niambiririe ngakorwo ni wambere akorwo no kuvota ngakorwo ni wambere gusaine kwa approve lakini magerie. Speaker wa bunge ya bururi ekoragia na Inooro TV igongona-ini ria kanitha wa ACK Diocese ya Embu igikungwira muthenya wa githomo na gutuga thukuru iria ciothe ciikite wega thiini wa diocese ino na cikoragwo cirugamirirwo ni kanitha uyu. Ari muthenya wa gukungwira githomo, speaker ni wima na githomo kia mwanya kuri abunge aria koragwo arugamirire bunge-ini ya bururi na aria mari bunge-ini ya Senate. Please, as a politician, never pick a mic or pick your phone and say, I am Honorable Muturi. Sema jina lako, ni Eric Mushangi. Kama haelewi kabisa mwambie, mimi ndiye mjumbe wa Runyenjes. Ndio yule akwambie, mheshimiwa, kumbe ni wewe. Lakini sasa ukianza kusema mimi ndiye mheshimiwa, sasa unashindwa hii mambo wamesomea wapi hiyo? Ngiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Ena Runyenjes kaunti-ini ya Embu njitagwo Waweru wa Nyambura.